indwi abarinze ingoma ya Neva mwarariye ibiturire kumva yo kugira ngo Neva atava ku butegetsi. Uhereye kuri Reveriyane Kaspari Baratuza, Prime Niyongabo, mwese mukajya ibiturire ngo muproteje musikirite ingoma n'ikiringo cya Sebarundi ngo gihere. Ntabwo gihera kandi nta nubwo muri bubirinde ngo mubishobore. Ibintu byose by'ibiturire yabahaye, ibiyago byose mwagiranye, akabakingurira mukikorera magasigararira, akajya yikuraho imvo n'impamvu ngo we ntabwo bimuraba, we mukamugira perezida mukamushyiraho nkabaringa, mukamushyiraho nka cya kinani kirinda amashaza kugira ngo musahure itunga ry'igihugu, kugira ngo mwibe igihugu. Mukabona perezida uriho ntabashije ntashoboye, mugabo mwebwe mukaguma mumugumiza ko kugira ngo mugume mwikwegere ko itunga ry'igihugu cyangwa ubutunzi bw'igihugu, mukamukingira ikibaba, mukagenda mumuproteja, mumusikirita, mumugirira utunutu, mukinga inkore mu maso abene gihugu ngo batabimenya. Nagira ngo mbabwire ko iminsi 40 ari mwe ari nawe mwese umusozi urabagwiriye cyangwa inkangu, mwese birasenyutse birahombotse, kuko ibyo mwubatse ni kinyoma. Kandi icyo kinyoma Yesu yarashemo urusoro, nigeze mbabwira ngo yarashemo urusoro rumwe kandi nimudahusha. Mpamya ko dutangiye indwi yo kugira ngo amaso yanyu arebe, amatwi yanyu yumve, akanwa kanyu kature. Hama Imana ntabwo inyura ku barundi bapinga ngo kugira ngo mbemeze ko Marita atavangiwe ngo nakabitangaze ngo dore ngibi. Oya, je ni munyemere mwemere uwantumye. Je ndi mu rutonde rw'Imana, ntago ndi mu rutonde rwanyu. Ntabwo mupinga cyane kugira ngo senge cyane, nta nubwo munyemera cyane kugira ngo mpinduke uwo ntariwe. Oyaye, icyubahiro ni icy'Imana. Murame icyubahiro jewe nkigirene. Aha rero nabigira ngo mbabwire ngo ejo ni rendi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Iyi minsi ndetse umukuru w'igihugu akaba ari muri Ethiopia, ndetse Uburundi bukaba buvuga buti asha ninde urasubirira Neva, ninde urakura Neva, hakabura n'umwe. Erega Imana yarabonye ko mwese muri ibigwari nta n'umwe koko mwese mwaratamiye. Kandi umwe akavuga ngo nibye byinshi nihaba kudeta ndabijyana he. Undi nawe ati nanjye nasahuye byinshi, Neva navaho ninde uzabirinda. Doke imitungo yanyu muri kwanga kwiseseka cyangwa isandagira, cyangwa leta yongera ikayisubiza. Reka mbabwize ukuri kwambaye ubusa, nukuri murahombye. Nk'ibumba Imana yabwiye Nehemiya, iramubwira ngo manuka ndakwereka umubumbyi ubumba inkono. Basangwa isi. Iramubwira ngo numara witegereza uko abumba, ngo arabumba amarira homba, arongera arabumba. Imana iramubwira ngo nkora ibyo ngomba, nkora ibyo shaka ku kibumba cyanjye. Rero nagira ngo nkubwire ko ibumba ryitwa Sebarundi, amaboko yaribumbye, umugambi w'Imana n'ishaka ry'Imana bigiye kuranguruka. Kandi aha muzajya muravuga ngo uziko ngo wa munyarwanda ngo ibyo yavugaga byahavuye biba byo. Aha uziko hano turi muri burage. Jewe nzi neza ko marayika amakuru yampaye ejo sinagaragaye mugabo suko ntari impari, ahubwo buno ngeze igihe cyo kugira ngo senge cyane, koko iyo urugamba rukomeye ruba rurangiye, kandi iyo ibintu bigiye gusohora bisa naho haza ibifunda, cyangwa se iyo bugiye gucya haza ibintu bibudika, mugabo bivaho izuba ritaryaka. Hano rero tugeze naho bire. Aho rero abantu barasahuye igihugu, bariba, bariyongeza, bariba, barongera bariba, baranyaga, baratunda, bafise ubutunzi. Navuga ngo iki?
navuga ngo dutangiye icyumweru tugiye kurereka mu kanya, turaba dutangiye uwa mbere w'iminsi 7 kuri kalendari y'abaromani, turaba turi kuwa kabiri w'iminsi 6 kuri kalendari y'abanyayisirayeli, bitewe n'ubukorone bwakoroneje Afurika. Uyu munsi wa none turarereka. Rero harimo bari kuvuga ngo Neva ngo muri Ethiopia ngo yakiriwe neza cyane nk'umwami Kamemu, ahubwo wowe uri no kubivuga mu buryo yakiriwe neza gose, mugabo ntabwo iyi manda azayisoza. Kandi Neva navuga ngo ari mu kigeragezo, navuga ngo cyuko inshingano zose nawe atanga ibiturire nk'abandi bose kugira ngo akunde aronke kuyobora igihugu cy'u Burundi. Mugabo abo yahaye ibiturire bose nabo yahaye ruswa bose, hera aba baramwihindutse, kandi bamwihindutse ku murango, ijoro ryo kugambanira Neva, umurango wo kugira ngo bishyirwe mu bikorwa akajagari n'induru n'intureka mu bene gihugu, kumva z'uko bamaze igihe mu makuba, mu marira n'agahinda k'igihugu cyabo cyiza cy'u Burundi, ariko kikaba cyarahuye n'amasiha n'amafuku n'imbeba n'ibindi bintu utamenya ibyo ari byo byose byibasiye igihugu cy'u Burundi. Neva wavuze ko afite abantu 100 bamugwanya, kandi abantu 100 bamuhanze. Muri abo bantu 100 harimo n'umutambukanyi wiwe, kandi zone nyirazo ntawe zihaniza, ntawuhishinze imwotsi uri kuraduga. Tangaza amakuru ryo mu Burundi bamwe na bamwe bagerageza kubipfukira, ariko nibibyibonekeza, nibiboneka ko ari byo, ari ukuri. Rero Sebarundi manda yiwe yaheze n'akadomo, n'ukuri kose manda yiwe yaheze, kandi ntacyo wakora ngo umwongeze, nta n'icyo wakora ngo umuhe ikindi kiringo. Buno tuvugana twinjiye mu bihe, twinjiye mu murongo wo kubona ibyo bintu biba. Noneho rero hari abavuga ngo bizabajyana. Iyo ureretse ikintu uri muri kote y'abapinga uzabibona biba, ariko nturi umuragwa muri byo. Iyo ureretse ikintu mu bwenge no mu maso no mu matwi uri umupagani, ntabwo Imana ikugira samuragwa, ahubwo ubirebesha amaso, ariko ukumva barya, ukumva banywa, ukumva bambara, ukumva bagenda mu miduga myiza, baduga bakurokera mu mugisha, mugabo wowe akuna abari. Niyo mpamvu buno nabwira umuntu wese ukurikira Imbabazi TV 3, ntabwo twe turorera tudasenga, ntabwo turorera dupinga tugwanya, kuko n'ibyabaye ntabwo ari uko harimo abakoroneri ngo babitangaje ngo nanjye ngo ndahamya ko ibyo Marite yahanuye ari byo, ngo Prime Niyonga babivuge, cyangwa Kasparu Baratuza, cyangwa se Bizimana Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Oyaye, ukuri kwamye kuko Neva yatanze imihoho. Neva yamaze kwegura mu buryo bw'imwemu, mu buryo bw'Imana. Neva yamaze kwamburwa inkoni y'ubushumba, cyangwa se inkoni yo kurongora igihugu cy'u Burundi. Aha rero indongozi yiziga zigomba ngo kumurinda no gushyigikira ingoma ye. Buriya umwanya w'umukuru w'igihugu nta mafaranga awurimo, uretse icyubahiro. Reveriyane uyoboye umugambwe niwe uhembwa menshi kurusha Neva, kuko amahera yose ajya mu gihugu avuye mu mugambwe. Abaterankunga bose baterera umugambwe, ntago baterera igihugu. Igikorwa remezo cyiza kijya mu mugambwe, ntago kijya mu gihugu. Aho rero wibaza abagwizatunga batari mu mugambwe CNDD-FDD mu Burundi ari bangahe? Wibaza abantu bafite amakapani, amahinguriro, inganda n'ibindi batari mu mugambwe ari bangahe? Reveriyane n'ufite ku mafaranga.
bafise itunga ryinshi cyane rwose. None rero Imana yasanze mutarabizigirwa, abene gihugu murabanyoha, itunga ryose muryibika ko niva mu mukingira ikibaba ngo ayobore mu nyungu z'akagwi k'abantu bakeya. Niyo mpamvu itoroshi icanyemwo cyangwa se urumuri ruri kwakamo ni urupfu, ni gereza, ni ibisazi, ni indwara. Ni iki kivumbutse mu rugo kwa naka? Ese ni iki kibonekeje mu rugo kwa naka? Aho mvuze mu mugani, ariko ntabwo mvuze mu mugani nanone. Kuvuza induru mu Kinyarwanda ni ukubyura abantu babwira ngo ndi gusemerera mubyuke mwumve ibigiye gushika cyangwa ibara ribaye cyangwa ibigiye gukorokera abantu. Aha rero ntimwirengagize ko iyi minsi musatiri ariyo kugira ngo Umukama nyene cyubahiro, Data wa twese, Yesu umwana w'intama w'Imana, akoze igitangaza abarundi bari bategereje. Akoze igitangaza ku isango yaduhaye, kuko niwe waduhaye isangwe, turavuga ngo duhurira aha n'aha. Haleluya! Ihindura ibyanze guhinduka, Imana ihindura ibyanze guhinduka, ihindura ibyanze guhinduka, ayiwe ngo ihindura ibyanze guhinduka, ngo ihindura ibyanze guhinduka, Imana ihindura ibyanze guhinduka, ihindura ibyanze guhinduka. Abasirikare bari gutaka inzara muri Kongo b'Abarundi, inzara iri mu bene gihugu, abapangayi bo babuze ayo bacira n'ayo bamira. Ubukene buduga kira siku kira jiyoni kira murango. Ninde wahagarika iyi ngwano uretse Umukama uhoraho Uwiteka? Hano nagira ngo nkumenyeshe ko ibara riraguye. Wanka wemera, ibara riraguye. Muntu arasitaye arapfa. Ubwo muzi ko Imana igiye kuhanura ibintu byaba mu mubiri. Oyaye, Imana yatangije umurimo ni nayo igiye kuwusoza. Narababwiye ngo mutahe kare muri iyi ndwi, ndababwira ngo mwigengesere, mwicungere muri iyi ndwi. Ndababwira ngo kandi ingendo zakure muzihagarike kuko zidakenewe cyane. Hama rero turi mu kwezi kwa kabiri, tutazi icyo gutwite cyangwa kwibungenza, ariko kuratwite kuribungenza. Kuraza kubyara iki? Kuraza kubyara iki? Twebwe baradupinga, twebwe baradutuka, twebwe baratugwanya, turamenyereye, nta ngorane. Ariko muntahirize Reveriyani ni kuriyo, munasuhurize nyine cyubahiro Sebarundi Evariste ndayishimiye, munasuhurize Ndakugarika, Ndabirabe n'abandi. Prime Niyongabo, Kasupari Baratuza, Utiyambo neza, Profete General Marite arabasuhuza. Ise iyi shwashwa murayimenya. Hello. Aha rero mwagize ngo umushyitsi uje se muri bumusubize inyuma nkaje, mwagize ngo jewe mupinga se nawe muri bumupinge, nawe muramugwanya, murakinga ntiyinjire, murugara ntahagere. Murakora iki kugira ngo atahagera? Mwibwira hari bubiki kugira ngo atahagera? Nta na kimwe mufite cy'ubwirinzi cyangwa cyo guproteje cyangwa gusikirita, kubera ko ibintu byanyu byose Imana ibishyizemo se gwakira. Umuyaga urabihushye. Mwirundanyirije ko ibyaha n'ibizira mu gihugu cy'isezerano ntabwo bahabika, ntabwo bahadandariza, ntabwo igihugu cy'isezerano aricyo kibamo abantu bakora uko onye. Oya, isezerano ni isezerano ry'Imana kandi rigomba gushika
uko byagenda kose. Hari igihugu cyiza cyane wasezeraniwe n'Imana, tukirorere twizihiye uko data yakitweretse. Aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, tuzohurirayo bagenzi. Aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, tuzohurirayo bagenzi. Tuzoririmbira mw'ijuru indirimbo z'abakijijwe, ntituzongera kubabara, tuzoba dushize amarira. Aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, tuzohurirayo bagenzi. Aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, tuzohurirayo bagenzi. Tuzoshimira data cyane imbabazi yatugiriye, ubuntu bwiwe n'urukundo, imigisha yatushumuye. Aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, amen. Tuzohurirayo bagenzi. Hari igihugu kiza cyane twasezeraniwe n'Imana, tukirorere twizigiye kuko data yakitweretse. Aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, amen. Tuzohurirayo bagenzi, tuzaririmbira mw'ijuru indirimbo z'abakijijwe, ntituzongera kubabara, tuzoba dushize agahinda. Aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, tuzohurirayo bagenzi. Muri kanike desa 11 mu gushimisha Imana niho iyo ndirimbo wayisanga. Turasoma Tito, urwandiko Paulo yandikiye Tito, igice cya mbere uhereye ku murongo wa 5. Yego, indangamagambo iravuga ngo Paulo ashinga Tito gutunganya iby'itorero ry'Itiro ry'Ikrete. Yego, icyatumye ngusiga Ikrete ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, kandi ngo ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse. Umurongo wa 6, ibyo ni ukuvuga abagabo batariho umugayo. Naho nanone tugiye kuyaga, ni ukuvuga ngo Tito yari umwigishwa wa Paulo, ndetse aza no kuba umwe mu bo Paulo yahaye inshingano nka pastor kuri titire y'ubushumba cyangwa yo gutwara ishengero cyangwa se itorero. Twe yenda nko muri Pentecoste ntabwo haba apostle, dogita, donc hari amatitire y'aba bishop ku rwego rwo hejuru Pentecoste, ariko ahandi bibaho kandi biranemewe, ntabwo mvuze ko bitemewe. Umuntu wese uko yahamagawe
ariko hano Tito ntabwo Bibiliya ivuga ko yari ko Tito yari revera pasitoro cyangwa se bishopu cyangwa se apotere cyangwa se musenyeri cyangwa oya. Bibiliya ivuga ko yahawe inshingano. Iyo bavuze inshingano ni inshingano uhabwa cyangwa se wiha, nabwo birashoboka, ariko kenshi inshingano barazihabwa. Nuko rero Pawulo urwandiko yandikiye Tito aravuga ngo icyatumye nkusigaza i Krete kwari ukugira ngo utunganye ibidatunganye, kwari ukugira ngo wuzuze ibituzuye, kwari ukugira ngo ukore ibi bitari byarakozwe. Ni ukuvuga hano Krete hari abantu bagomba kubona ubugingo, icyo ni icya mbere. Hari abantu bagomba kuzaragwa ubwami bw'Imana, icyo ni icya kabiri. Ariko Pawulo aramubwira ngo ntabwo twahava twese, wowe hasigare usigare ukemura utunganya ibidatunganye. Iyo tuvuze ibyo benshi bahita bumva ngo icyatumye Imana ikurinda cyangwa se ikuzigama cyangwa se igutabara ngo kwari ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Vuwara, ntabwo wihenze n'ibyo. Ku muntu ibintu Imana yasize ugomba gutunganya ni ibyahe, ni ibihe. Ubugingo bwawe ni umukoro ugomba gutunganya, wanka wemera. Icyatumye Imana igusigaza mu bapfuye, mu basaze, mu bayobye, kwari ukugira ngo ubugingo bwawe bube bufite organization cyangwa se organization, bufite urutonde, bufite umurongo. Cyatumye Imana idasenya urugo rwawe kwari ukugira ngo urwubake kandi rube rwubakitse. Kuko ubundi Imana icyatumye igusigariza n'izo nshingano ugomba kuzuza. Kandi izi nshingano, hari inshingano zo mu iyobokamana, hari n'inshingano z'ubuzima bwawe. Ese inshingano zireba pasitoro gusa? Ese inshingano ni iz'abayoboye idini gusa? Umukristo nta nshingano yasigiwe, nta nshingano afite? Icyatumye Imana iguhakanwa kwari ukugira ngo ushobore gusenga, kwari ukugira ngo ushobore kuririmba, kwari ukugira ngo ushobore kubwiriza, kwari ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Irimbure muri wowe urebe ibintu bidatunganye. Nuza gusanga ntabyo warabitunganyije, salute, very good. Nusanga hari ibintu bidatunganye, Uwiteka Nyiringabo na Isirayeli aguhe umugisha ubitunganye. Icyatumye Imana igusigaza kwari ukugira ngo amasezerano yawe yatungane. Icyatumye Imana igusigaza kwari ukugira ngo wubake papiyarite nini izaragwa ubwami bw'Imana. Ivugabutumwa ntabwo rireba pasitoro gusa. Ivugabutumwa ntabwo rireba revera pasitoro gusa, ahubwo rireba umuntu wese wamaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Genda ugende wamamaze uwo mwami wawe, genda ugende wamamaze uwo mwami wawe. Genda ugende hose, genda Uganda hose, genda Rwanda rundi, genda Kenya hose, genda ugende wamamaze uwo mwami wawe. Genda ugende wamamaze izina Yesu, genda ugende wamamaze uwo mwami wawe. Genda uri gusenga, genda unaririmba, genda uvuga ijambo, genda mu bwami bwawe, genda ugende wamamaze uwo mwami wawe. Hari inshingano. Nituza kureba inshingano dufite, tugatekereza inshingano dufise, turaza kureba inshingano twakoze neza n'inshingano twakoze nabi. Kandi turasabwa gukora izi nshingano neza. Uritwararika nk'inshingano nk'abana bakiga. Uritwararika nawe ubwawe ugasumira umuryango bikaba bikwiye.
uritwararika ukanyonga umuduga nk'inshingano hawe kunguruza ugashika, uritwararika ukamenya ko saa sita uri burye no mu ijoro uri burye. Kubera iki rero dushobora kwitwararika izindi nshingano mu kazi, umuntu agatonda akamenya gutanga isomo mu wa kane yenda amashuri yisumbuye cyangwa abanza, akamenya gutera urushinge ahabugenewe yenda centre de santé cyangwa hospital ku bitaro bikuru, akamenya kurasa mu gipimo bamweretse akabyigengesera, akamenya ingene hana hanyuza ikimyira, hana akahanyuza ibyo kurya, hana akamenya kugura tije kote agakuramo ubukurugutwa, donc akamenya kwiyoga nk'inshingano afise zo kwiyita. Ibyo bintu byose ababikora babikora ijana ku ijana ukuri kwabo. Habura iki? Inshingano z'Imana. Ni wowe Pawulo yasize ikirete ahantu herereye, Krete, aho ngaho icyo gisagara urimo, aho hantu uri, abo bantu muziranye, abo muhura, ibyo uzi, iyo nkono ufise, iryo jambo ufise, icyo cyubahiro ufise, wironderera ibindi bindi. Yesu yabwiye Musa ngo ufite icyo, ngo fisi ibi. Ntabwo Imana izajya guhamagara Abanyamerika ikoresha nawe uhari. Umuntu wese imwubakisha ku rugezo rwiwe kandi yubaka uko ashoboye kandi azi kandi ashaka kandi ashobojwe n'Imana. Inshingano ni ikintu gikomeye. Inshingano ni ikintu gikomeye. Harimo abarahira bamanitse ku idarapo, harimo abarahira bafashe Bibiliya, ndahiriye, nemeye, akarahira. Inshingano, ikikubwira ko ari inshingano mbere na mbere urarahira. Rero inshingano uzakira upfukamye kandi akazi kagakora uhagaze. Inshingano uzakira abantu bose bafite ubwoba, uzacunga umuntu ari gusezerana atangiye kuvuga ajya amajambo, bamwe baba bafite ubwoba, nawe ubwaba bufite, nta waki userebura urangije kurahira kandi userebura utaratangira kurahira. Ariko iyo uri kurahira kenshi na kenshi uba ufite ubwoba. Inshingano ushobora kuzipfiramo, byakunaniye kuzuzuza, niho ziba zibaye inshingano. Inshingano ushobora gutsindwa, ushobora no gutsinda. Inshingano ntabwo ari ikintu giciriritse, ahubwo se Yesu hari inshingano yaguhaye, ese Data hari inshingano yaguhaye, Mwuka Wera hari urutonde aguha, ese iby'ijuru ubifata nk'inshingano wahawe, ese kujya mu ijuru ni inshingano? Yego. Ese gukiranuka ni inshingano? Yego. Ese gusenga, gukiranuka, kuririmba, gukora ibyiza, imirimo myiza ni inshingano? Yego. Utegetswe, uri oburijwe, ugomba gukora ibyiza. Yego. Aho rero nivuga ngo inshingano, niyo mpamvu bivuga ngo usiganwa uko bikwiye ahabwa impera cyangwa impembo. Kandi ayo marushanwa uwigengesera n'uwitwara neza ahabwa umugisha, koko ibyo bintu biri ngombwa. Aho rero ni inshingano wowe ufise, ugomba kwigengesera. Mungu asifiwe. Kandi ukaverifiya ko izo nshingano zuzuza. Kandi inshingano zo mu mwuka zigaragara nk'izo mu mubiri. Buri ibyo mu mubiri birabangutse kubona ko wabyujuje cyangwa ubyishe. Mugabe ibyo mu mwuka biragusaba kuba umunyempwemu cyane rwose. Rero Tito, nk'uko Pawulo amubwiye ngo hari inshingano nagusigiye, niko nawe Yesu yagusigiye inshingano, niko Data yagusigiye inshingano. Ahubwo ni zingahe, ni izihe ufise, ukwiye kuba uri inyangamugayo, ukwiye kuba uzirikana icyatumye Imana ibiguha, igushyiraho, kwari ukugira ngo wuzuze inshingano. Niba rero utari unazizi zitangure, niba utanazizi zishake, niba utaranazizi uzige, niba utazi n'iby'inshingano birondere, mugabo ugombe nawe ugire inshingano. Turagushimiye Mwami Yesu waduhaye inshingano
bamwe baribagira, abandi barabiheba, abandi barabibandanya. Bamwe bibwira ko inshingano ziri mu bashumba gusa, ariko natwe waduhaye inshingano. Ni ukuri rero uduhe kuzuza ibyo tugomba kuzuza. Icyatumye udusigaza, icyatumye uturinda, icyatumye uduha ubu buntu kwari ukugira ngo tugire umumaro mu gihe gisa n'iki, kandi twuzuze inshingano mu gihe gisa n'iki. None rero mwana w'intama w'Imana, uhimbazwe ushyirwe hejuru kubw'inshingano waduhaye. Utubere umushorera n'umurongozi mwiza n'umuyobozi mwiza. Izina rya Data na Mwana n'Umwuka Wera. Amen. Ngaho rero musubire mu muhamagaro, abawuvuyemo abawurimo sava mu bandanye, ariko natwe twahawe inshingano, ntabwo ari Tito gusa, ahubwo twese dufite inshingano. Ikiganza cha Yesu agifunduruye amahanga arahaga, agifunduruye imitima iraruhuka, agifunduruye amahanga arahaga. Ikiganza cha Yesu agifunduruye amahanga arahaga, agifunduruye imitima iraruhuka, agifunduruye amahanga arahaga. Ikiganza cha Yesu agifunduruye amahanga arahaga, agifunduruye imitima iraruhuka, agifunduruye amahanga arahaga. Agifunduruye ubaratira